Umume wong badal lah ya. Tangine gasik mas, sake juga gasik guys. Tangi sekitar jam 4 lebih sauprit ya seperti biasa. Tak ngumpulak nyawa di situ ya guys. Lanjut ke langsung bae inyong liwet guys, ndelana sedap ya, cakalan dicolok juga dicetrek, maka dicetrek para matang guys. Lanjut ini guys, gawe kentaki cara-caranya guys lah ya, ayam goreng guys ya, madeni anak lawang bete-bete masa jangan nabung ya melas ya guys, hehehe. Tuku ayam 1,5 kilo tak gawe kentaki iki nembek sak gorengan. Lanjut ini mbok kaki korden karo jendela kamar ngarep ke guys lah ya, ben udara sejuk esuk pada mlebu kan jadi seger ya guys. Korden karo jendela ruang tamu juga tak buka gigi ya guys. Lanjut buka korden kamar mburi wis disit lah ya guys, brai ora upload bersih-bersih.